Ibe tingchua ilung ta pen mena namaigu Marasam News kadai rensa Zeme kona pumwangai dale. United States kadai gu raze dai pe President Joe Biden na danai kana ke zeng ka kana damai ge pechi guys United States mena Russia kadai hang kacharang kang ngogai zabam beze zai Russia kadai gu rangkang seki United States mena ngoza rangkang seki ten ring zabam be saudu dale zai rangkang za pe ta du dale za ka chole Palam ana Russia kadai gu raze dai pe President Vladimir Putin na Russia kadai makpage puguspai gu renchi teize Ukraine kadai na mik pen bia sucha Donetsk na Luhansk President Vladimir Putin na ay kadai kana za independent Ukraine kadai na ay kadai kana Donetsk na Luhansk kadai perege penusi te ta diza apo kadai kana za penusi ning teuze lungzeno te be kadai changra kchi da be chilia ka be dam teuze hasin samge be ta te ga be dele United States kadai gu President Joe Biden na White House ke media ta ka rangai ze President Vladimir Putin na chize kadai prep mik madai gu hingde phemak za pasuning teuze bamze na ka Ukraine kadai Russia na suche retu chu be bang da lei ze sale zai Joe Biden na sa ze Vladimir Putin na Ukraine kadai ge pasuning teuze bam dia US me na chi na ta to gut pe zai Russia na ning ze num ze mak pe ta to ga gu lei ze sale ai ze President Joe Biden na European Union Europe kadai ka cham be roza both the bedui gadeng kai sna mena danai kana ke zing kai kana damai ke Ukraine gadei Russia na sutse retu gu lubachang ke Russia gadei du ngazam me financial aid look at na katali na sodara phirgai bage ka zogai de lei za sale za United States gadei gu raze de President Joe Biden na saza Vladimir Putin ke me bata toge anui chu te me ze bamlak lei ze United States gadei gu raze de President Joe Biden na sale zinai kana ke zing kai ka chum sumai ke Ukraine parliament Ukraine kadai gu kasa karang ma wang roza sam ka ki be ki ge hinde ke chi be telo ga be phoga de lei apo hinde ke chi be telo ga be na sa ze Ukraine kadai ge bam lei na hange mirin na michu rehe rahange gi mi za ke bam sang na mitai ge bam ten rahang phoga de lei ai po hinde teilung ra Ukraine parliament ne phoga be ze param bezet me za pnui gu society ne teilung ra plap pe ge ngobel lugum ze phoga de lei je ke chulei zai na aket na apo hinde teilung rahang phoga be ze na ka ge Russia kadai ne Ukraine kadai sitze reitu rasa ka ke hize Ukraine citizen medo pnuring ting shara hingze gana pnui runa pnui chu rehe rahang apo hingye pegai bako de lei za sale aize danai kana ke zeng ka ket mama ge Europe kadai ge pezet mak pe Russia kadai gurze de pe President Vladimir Putin ne Eastern Ukraine na mik pen be Ukraine kadai Donetsk na Lugansk ze kadai ke chi da bahange Russia kadai gu President Vladimir Putin ne kadai independent changra telegai ze apo kadai kana Donetsk na Lugansk ke Russia Guspa misunga zalangai beidalei zai anuina chigai do bule Ukraine kadai na zinai kana ke zenga ku chum sumai ge Ukraine melai ne do reservist people meeting kum krote serkane ting kum react program punui kadai ngumla rahang zo pedra samchi be pegai dalei Supreme Court of India kadai gu tu samram be ki hulang benaz nai kana ke zenga ku chum sumai ge sa ze leisira mena nai kum ting kum jang na jang kai kana ge offline board examination mipum gimsim na lesiki tetse exam lesiki kreu na lesiki kreu kuna CBSE Central Board of Secondary Education nai kada be state board ramagu offline board examination te mag rahang ke wang be petition samze king mak cha lutuni de lei za sale Supreme Court India kadai gu turam be ki hulang bena sa ze agume petition makke mong ra be rupet pe lesina mahange zumo ben fui zai ka gui be punita ga misonga za tunga lei za sale Indian Meteorological Department India kadai ge tingma sebe palam pize rangan to ga babong na saje Assam state nai anui north eastern state ke namai kana ke zing ka madai nai kana ke zing ka stroke lungge tingui le gu le je sangkan to ga delei Indian Meteorological Department na Marasam to ga be sai suize zinai kana ke zing ka chum summa ga ro ga je Arunachal Pradesh Assam Meghalaya Nagaland Manipur Mizoram nai Tripura ge namai kana ke zing ka madai bama ge na chuze kana ke zing ka stroke kamai lungge tingrui be nai ting khai tunghi wang be nai ting ka phik pe anui north eastern region ge kana ke zing kam ngi lungge wang be ta te bam le gu le zarang kan to ga de le Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne zinai kana ke zenga ku chum sumai ge saze wang ra belu kru kuna Manipur Legislative Assembly election tingkum chang raja ka kana loi de zai Bharatiya Janata Party ne Manipur ge government pong ra gulei je sale Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ne saze panan num to le lu kru kuna Manipur Legislative Assembly election tingkum chang raja ka kana ge Bharatiya Janata Party ne sit hadai zai sit ringe ngamwang je government Bharatiya Janata Party BJP
ne government to dogule je sale ai je election rally ge Himanta Biswa Sarma na BJP candidate BJP ticket luza saparapu TX Biswajit Singh 5th Thongzu Assembly constituency ge sagai ko dele election rally ge Assam Chief Minister Dr Himanta Biswa Sarma na saz Bharatiya Janata Party government Manipur state ke wang bachang Manipur state di chun to chu betting ko mingeu ge bisonga jangau le je sale zai election rally ge Assam Chief Minister na saz BJP government ne Manipur state ke wang bachang ting ko mingeu lunge jese ibena sui kan sambe hazet melei na hange puwangai de le zai economic blockade Manipur state ke tanna sambe Bharatiya Janata Party BJP government na lutu gai de le je sale zai na Bharatiya Janata Party BJP government na inner line permit system IPL du Manipur state ke te wangai de le zai Bharatiya Janata Party BJP government na pui didi ba Manipur state India ke de pemik madai ti to khame padana te gai de le je sale Union Home Minister Sri Amit Shah ne zinai kana ke zinga ka chum summa ge Manipur state ke wangza election rally ge saza pogu government ne peace talk kuki magu bai kya Manipur government dung giza bam bodu dedam rakuz panigu issue pan de remeting kuminge lunge ki ke je te wang chang kham ngai gu le je sale Union Home Minister Sri Amit Shah na election rally Churanchandpur district ke saza Assam state ke Bodo militancy Bodo ke dei gum bai kya government dung gize reite zabam bodu dedam rolu za panigu issue pan de remete wang chang kham gai be dele chipoli gum za na ka ge kuki mara me lui bo me ki nge puni bagai te tagu dele za sale anuina chi gai do bule kuki national organization nai United People Front panuina kuki ke z mahang ke dei ki cham za na ka government nai suspension of operation government spy nai police spy ka ke rengi za bambe lutu ne le chipoli gum za na ka kuki lui bo me India ke dei di chun to chu be Nobel Prime Minister Sri Narendra Modi kange ka zo gu dele za Union Home Minister Amit Shah ne sale Union Home Minister Sri Amit Shah na saza Bodoland kadai gu issue du agum za puni na ira batak pilu za te gai de le za sale zai na ka ge Bodoland kadai ge lui bo me gi puni ba ge gi mi te ta di za gri gu hage ga pui puni ba ge te za laptop na di chun to su be tabang me ge te la de le za sale zai na Union Home Minister na election rally ge saza BJP government na Manipur state ke ting kum nge lunge te si be na hazet me le na hange hasui kan sambe pungwang de le chi poligum za na ka hasui kan sambe na te si be lui plung to rahang jigna Bharatiya Janata Party hange bot to gaira Manipur ge bam le ni du kyam gai de le zai na lang bete ze Union Home Minister Sri Amit Shah na saza Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ne Manipur state thoba ge visited pechi lu ze ilang be sport hub India ge dei roge thali rabam ilang be kaira National Sports University telezu la de le ze kchile Ministry of Health and Family Welfare gu Marasam proga sai suize India ga dege COVID-19 ra ko champia de le zai jinaik na ke using ka chum sumai ge India ga dege COVID-19 ra rit ne raze positive test pe memina palana tirze changkruming ye hacket na me do positive test pe le je sale zai COVID-19 ra rit ne raze jinaik na ke using ka chum sumai ge chai di memina haino reaction te set ma chai di le je Union Health Ministry na pugu tweets ke rogai de le Ministry of Health and Family Welfare zai National Vaccination Drive gumara sam program sai suize India ka de COVID-19 rehu COVID-19 relang ba dose na pakna ba dose kap kani mriak plan te ze kro ha ke drugs na stroke la khadai sna me do kap kani le ze sale size naik na ke zing ka chum sumai ge India ka de COVID-19 rehu relang ba dose na pakna ba dose kap kani mriak plan te ze lang kai stroke chang riak te set ha chum drugs na chum do kap kani le ze sale ai gina na mai gumara sam news ka loi ga de le pi guys and kingani male indu to de le